Pakai ya tu langa we tu langa o na fio mai o tu fio malu ia e tasi fo yo ta kai yo e pito sidon ta ua ia tu pa penei fa tem kras ia li tio foi upo la tu a fio play ia o le tu stala mana fa sala o of estate ia pe ona yai ia fa to mo tu tanto maro tu tas ia fa pere se matu fam talanga ia afio mai ama tala mai au ia la tu stala mana fa sala Malo ya tilon ata me pasulun tatu patalanga ia le tembio le hauli ia habita ngapa sam talanga ia ele mo piona tula me piona kama tayun tatu man Samoa talanga ya masi Mahonri Schwalger ia amazing ia on fa lo ina lo ia kapten foi ia on tatu man Samoa piona yai ia o foi sunga ia fiton McFarland ia la nei ia ang suai fa mo piona yai tanto man Samoa man lakpi Samoa manatole ano nei ia la foto le piano per mata ulu ia mo sana salvang la fala ia ia la foto le la no mo fisili ia tanto tu skala le mana Samoa ia ato mana fa Britania ia da fa pe ese palangi ko sa kasi tanto montana man fa rol ia tai mo la no e misi Ili kata sene niasu ia o le niaso le kiaso tau atonu hoi le au o tatu mansana le tau la bertulanga le kapti pe o le o se position po se tulanga tau le avon di le au so ele se ngalwenga fingi ia lo ho iva vai se paya o tu va vai ile tangata no le respect from the place nomor dua tu va vai fo le tu vai le respect mai paho fo le public tangata sana ile tamata alo painga ni dina le au le Samoa so le memo mua I look at the character is important in terms of move forward out character for the continue for the Samoa he is basically the Samoa what he does the way he walk the way he trains is Samoa there's Langana or Ioli he's will mold Samoa in terms of his leadership someone is strong character someone is really true long year for ya awala leader so the tulangana le wo ba vai ya le fo no fisi dia fo ya ma to fo tulen ya si una pole atali fo you do the fun fai ma ka tu mansamo ya to me la tu tau le lusu fitu le boka so we're building for the future so tulangana le wo fa la lot ai le amata inya ka to campaign by Italy Spain I love it ya la fatu le tatu tu skala mara pasara lang ya na tatu pole sa lang le sugan di Cap-Theo si au ya tatu pole ya mix pang ta alu uniksi ya lo alwan le ya kapitan le au mole taro mo bas ni yo le tau me le au le tu tele la sum so sa ya i fo i fa lo mo kasi vai aso
Pe ai le au le i le ka mai ka dio se au the top 7 in the world. The ranking is quite high. So the preparation of a year I so the move we still go. Friday is still another 3-4 days in the Ampa. The Malaysia there. So when they divide, you know. It is lava, but it's a challenge. Really, down now the match of pulling. Baba for pulling the coaches my staff. The selection now. That's the key. We need to have about players may or land more Malusi Mali. Malati Maya Vai, Asui, Laiti, the Penada. I love Asui. Yeah, local players is a local player. So pay listen to them and let's over by it. Get it to SSA and local small. Overseas. So if you do a play overseas, but it's a local. You're Milan. Yeah, it's somebody your own. So to tell you look, yeah, TT. So I look at it as 9 local players. They are hired to run it to the buy. So China now matter for me. So to tell out the run I should talk Malo. Sam. They are to run out of ceiling. They were the data. Yeah, to ceiling. Money part time. So to run out again. Yeah, to some things you can't control. Man, fight, man, control the need. If you don't have to look at I have got the money. But they are now not on this way. How bad the financial situation you are facing? Terminate. More wow. I'm only focused on my work. So they gave me the time frame. What I do, I focus. Depending on the level. In terms of the financial side, I told them to always spend target way to your program. Ele não me levou cá. Porque se aquele foi o meu no social media, também tem a ver o vai se falhar. Tem na mentality they want to be here. They want to. So I feel that kulangan. Hindi sangat kaya. So really most of them now really good people. In terms of money, you don't find money here. But what we can provide is the legacy. Kita usah kita jual lagi. Hawaii, Mexico e Canada. You're to find my fanganai. 10 years month. We lost that age and we lost that little bit of respect. Just feel I sound Magiloto Manang. You mentioned earlier family money for the time of last night. Are you continuing to avoid It's important to ELL support. Let's see, I have done with you. Yamato coaches. We sit down and plan. We plan accordingly. We look at our strength and we nail down things that we can control. So, power me out, coach. All I can control is on the field. So, there's too long now. The thing we love it. Mon's always been that. Sometimes we use it as an excuse. I told you, that my son put down Samoa. Sekinale si tupe ai faya.
Ya uia se go as kaulele ko si tamu se to kusa. Ya wala mo wa se so o tatu ni. Me na le tong fai. Fa ko ya le. Ta u te le ta runga ia ta dia ma Spain. Tolu en session we trying to rebuild. Tato au walu ko kaple. So it's not an easy job. It is in another thing. But or na wai ya chile ta ta. Na bona foi. You can find na wa. It's I'm happy and I'm really blessed to have the right people around me. Captain, Opena, waktu ay bolong start to no opena, ay mama fatong fena ni vai malasu. Memo bola vai, agora para estar ele suma foi uma matéria problema, tu sai mali, ala una de na tro vai, vai ma tai foi, o ele tatu awe mensamo ni vai time. Fa ia una wa, ala wa tule suma foi uma. Sale mau tonu la vai ele, se tali na time, sa suma foi fa na se o se tofinga ko o se ele tutuma ele mama ya ai saka peo no talo ina isi fo yo kapteni ma ta yo kato au sa ya ila tau sang ya kapena o tali me lo yo suma fa onga temi nei ma to tolo pinga ya o sangan lei mo me uma it's a fairly new group and you know the boys are very eager to learn to work so far we've had a good week, good start, and we're excited to see where we can take it on Friday night. Dr. Manu, pick up the school. You know that this year we are retired with I think vai fa kukua ko anga ka aku o i te talo o ne mo vai ma no si o wa mo mo le spele Alo, isi stato sini, se mana po ia malam mai au tistala, mana pasal lau, tolungan tatu patan no. Ya, boleh tule sama lo man pas dai ya ia wasal dai tatu ya bayang po yo lo tistala pasal lau pena pailo tu tengu sola. Ya, sungai lagi paya ongal tatu man Samoa tadi ya masih sungai tu tu. Ya, ingat pio no ofisi ya asil di mai tatu au den kapten ya telefon dalam Silvia sungai ya masih. Ya, oleh pisa den kapten dengan Samoa sangat teluan. Ya, o lo faima la au samon malu de sungai ya to ya susani po sungai mai. Ita ingon tatu man Samoa ya rumah itu mai tahu. Ya vele le mata va e ma ponga tau moli ya le fa vai lolo fai a onga ya kapteni ya la mai ya le GM wa performance ya fa msui o le stelle de trifono come fa foi ya lo pisili man ulenga ya mese lo fa venga la pisa mo ya mo le fa fa tele ya man malu wa yonta au mai ya tu sa le wa I campaign dan fa ya onga ma kapteni we le ya sa valinga union ai dan ia jadi pendangan ini oh fit la ko ipo kwanga le ai ma talu unga le pa unga le yas ya tato ada yuta jadi ia le ilo na ro pendangan le mon na se ko manola
ia ai isu sila iai ia peona e kontrenga ia tanga vai se le ni mena ia mo dia la tanto au so fani le ta failo na tu lana ia la ko tu pitola au tu matu tau au ia mo le tu fa tai ona ta le ni wa saat manusia kaso ia wala na itu mo tanto atulu ia ala man sa mo matu tana le tapi jadi itu amat mo le yaso ia tu yo kan tanto ba ia manuia ia ufama na si yaso toi tanto que lo ile kuleninga na nei na piafi le tula tolu la performance ya ma tai au o man au na sulu ya ona tanto que lo ile mana ile Captain Ryan ya stof ya ma ta lo mai ya tula din mai sorry le pipa ya ma tu ya man ya yaso ona Yesu amen